Ovo je samo nekakav možda simptom nekih naših generacijskih pogleda na ovu problematiku, s obzirom da je se stvar dosta opet iznova zahuktala u međunarodnoj historiografiji, s obzirom na uspon globalne historije. Svi o tome slušamo na različitim konferencijama, skupovima, naslovima, nema knjige konferencije koje nema naslov ili u globalnoj i transnacionalnoj perspektivi, očito se nešto dubinski događa. Nama se to čini u hrvatskoj historiografiji daleko, predaleko od nas, globalna historija. Nismo u toj infrastrukturnoj i drugim mogućnostima da pišemo globalne povijesti svijeta kao što neke druge historiografije, ali nas se ove rasprave itekako tiču i pokušat ću reći na koji možda način. Na međunarodnoj razini zaista otprije se već potiču komparativni pristupi, a u zadnje vrijeme, kao što sam rekao, i transnacionalni i globalni pristupi sa željom da se nadiđe isključivi fokus na nacionalnu povijest i neka ograničenja dominancije nacionalne paradigme. Pa evo, prilika je da o tome raspravljamo povodom prijevoda nekih novih izdanja. Oni nisu na hrvatskom jeziku, ali na srpskom i bosanskom, ali su dobra prigoda da o tome zaista raspravimo. Naravno, kad god je u središtu rasprava transnacionalno globalno, to ne znači da je istisnuto nacionalno. Dapače, očito je na dnevnom redu pitanje tog uvijek nezaobilaznog međuodnosa, jednog usklađivanja između nacionalnog i lokalnog, s regionalnim i onda ovim globalnom razinom ili evropskom i svjetskom razinom. Za nas su to stalno aktualna pitanja, ali naravno tiču nas se i studija povijesti, s obzirom da znate dobro da imamo kolegije iz nacionalne povijesti, ali najčešće iz regionalne i onda ono što se naziva evropske i svjetske povijesti. Evo, studenti tih kolegija su ovdje među nama. Na koji način se to možda drugačije gleda usponom ove globalne povijesti? Na koji način ova prevedena dijela, koja su izazvali toliku pozornost međunarodne historiografije, prevedena na niz drugih jezika, prvenstveno Osterhamelova u 19. stoljeću, na koji način možemo ponovno razmotriti, preispitati taj odnos nacionalno, regionalno, odnosno evropsko-svjetsko. Je li riječ samo o kontekstima ili o međusobnim isprepletanjima nadopunjavanja? Trebamo li aktualizirati naše popise literature? Kako je uopće stanje s našim prijevodima međunarodne literature? Što bismo možda još trebali prevoditi? Evo, to su samo neka od pitanja kojima ćemo ovdje se posvetiti. Ona su implicitno ili eksplicitno vezana uz ove knjige, posebno kada ih se sučeli zajedno. No, najprije da čujemo nešto o knjigama i sada će kolega Filip Šimetin-Šegvić govoriti o knjizi Habsburgovci, odnosno Habsburzi, i ta literatura od Habsburgovcima je jedna od ključnih, naravno, referentnih literatura za hrvatsku i regionalnu povijest i ono što je nama uvijek također jako bitno i stalno na dnevnom redu, što je to novo u literaturi o habsburškoj povijesti, što je to što imamo prevedeno, bolje reći što nemamo prevedeno i kako bi nam literatura trebala. Stoga nije riječ samo o knjizi, nego o knjizi u kontekstu druge usporedive literature. Evo, Filipe. Hvala. Jel ovo radi? Hvala, Branimire. Evo, pred nama su 3 knjige koje su zapravo na jedan način i međusobno povezane, a na drugi način možda malo udaljenije jedna od druge. Dvijema knjiga je autor njemački povjesničar, jedan Jürgen Osterhamel, drugi Heinz-Dieter Heimann. Sve knjige su zapravo usmjerene na nešto što se može nazvati regionalna, globalna ili transnacionalna razina. Međutim, u ovom uskom metodološkom smislu se ipak razlikuju. Osterhamelova knjiga zapravo predstavlja jedan vrh modernog pisanja o globalnoj historiji. Knjiga Marie-Jeanine Čalić
jedan pokušaj globalne historije, a Heinz-Dieter Heimann je ovdje u tom smislu možda najtradicionalniji ili najkonzervativniji, jer pruža jedan klasičan pregled povijesti jedne bitne europske dinastije. Dakle, kada bismo uzeli ovu Heimannovu knjigu koja ima svojih specifičnih nekih odrednica koje je bitno napomenuti, dakle Heimann je medijevist po stručnom svojim interesima i obrazovanju, tako da je upravo taj srednjevjekovni, donekle rano novovjekovni dio povijesti dinastije Habsburg možda i najbolje obrađen ili najbolje pokriven. Kada bismo gledali naravno domet Heimannove knjige, moramo istaknuti da je ona objavljena u nizu ugledne njemačke izdavačke kuće CH Beck-a, u nizu ovakvih kratkih, sažetih pregleda koji često mogu poslužiti kao prva informacija za neku od europski i historiografski relevantnih tema. Ova knjiga doživjela je, mislim, 5 izdanja na njemačkom jeziku. Sada je imamo i u srpskom prijevodu. Mislim da je bitna zato jer daje vrlo jezgrovit i vješto sažet, vješto spojen pregled povijesti dinastije Habsburg. Kada bismo u nekim užim historiografskim koordinatama gledali kako se piše o Habsburgovcima, možemo napraviti jednu podjelu na 3 možda kategorije. Jedna kategorija su svakako knjige o samoj dinastiji, koje dakle iz jedne perspektive dinastičke povijesti odozgo rade razne preglede, razne strukture povijesti jedne obitelji. Drugi pristup bio bi pristup koji bi kombinirao zapravo pogled prema Habsburgovcima kao vladarima i prema Habsburškoj monarhiji kao njihovoj državi, odnosno transformaciji te države kroz stoljeća. A treći pristup bio bi onaj koji je na neki način još uvijek ostao specifičan za Austriju i austrijsku historiografiju, a to je jedan zapravo više zbornički orijentirani pristup, dakle proučavanja Habsburške monarhije kroz totalitet priloga iz različitih zemalja Habsburške monarhije u određenom relevantnom razdoblju, bilo da se radilo za rani novi vijek ili za, i to je češće, 19. stoljeće. Dakle, imate onu veliku ediciju Habsburger monarhiji koja obrađuje Habsburšku monarhiju od 848. do 918. i upravo na taj način integrira nacionalnu historiju pojedinih naroda u jednu veću cjelinu. Ova knjiga Heinza Dietera Heimanna dakako spada u tu skupinu pregleda dinastičkih povijesti i ističe se po svojoj jezgrovitosti, po svojoj vrlo se lako čita, vrlo se lako može dobiti dojam o tome koja je dubina teme, koja je važnost teme i koliko je zapravo dinastija Habsburg kompleksno pitanje u historiografiji. Heimann nije sklon ponuditi nekakve revizionističke ili kontroverzne teze.
on se više drži nekakvog klasičnog narativa o obitelji koja ima svoje uspone i padove, koja je bitna europska dinastija. I to je ono što zapravo možete, čitajući tu knjigu, to je ono što možete očekivati kada biste primili tu knjigu u ruke i kada biste u njoj potražili neke informacije o Habsburškoj monarhiji. Paralelno s time izašlo je u zadnje vrijeme dosta relevantnih knjiga. Evo, kad je Branimir spomenuo prijevode, dakle mi smo tu u toku sa dijelom historiografije kada smo preveli Judsonovu knjigu Habsburško carstvo. To je ujedno i prvi prijevod nakon Taylorove sinteze Habsburške monarhije, što je svakako dobro. Možda nam tu fale i neke klasičnije sinteze koje bi onda predstavljale popunu, koje bi možda Taylora maknule sa nekog dnevnog reda, a dale više političkih informacija iz političke povijesti i više ovih nekih općih očekivanih informacija. Tu mislim na još uvijek relevantnu sintezu Alana Skeda, ali i na novu sintezu Stevena Bellera, koji je prije 2 godine objavio o Habsburškoj monarhiji svoje kapitalno djelo. A kada bismo u ovu Hajmanovu kategoriju ušli, onda je to svakako knjiga Martina Radija The Habsburgs, koja nam se nameće kao najinteresantnija. Radi je tu dinastičku povijest obradio na vrlo poticajne načine, dakle zanimaju ga i globalna pitanja, i to ne samo u onim periodima u kojima se uobičajeno govori o Habsburzima kao globalnim vladarima, dakle o Karlu V ili o rano novovjekovnim Habsburgovcima, nego već još i u 19. stoljeću on pronalazi različite globalno-historijske aspekte djelovanja dinastije Habsburg. On se uključuje i u neke rasprave o genetici, dakle pruža zanimljiv decentrirani pogled prema Habsburgovcima. Dakle, mislim da bi to svakako bila knjiga koja bi onda upotpunila tu skupinu i pružala nam nešto sasvim novo u tom metodološkom smislu, a ova Hajmanova je za sada ono osnovno što nam je doista i trebalo, gdje možemo posegnuti za njom i biti prilično sigurni da se radi o pouzdanim podacima i da se radi o jednom pregledu koji nam daje te osnovne informacije. Hvala Filipe i na ovoj kontekstualizaciji mogućih historiografskih drugih dijela, uopće tradiciji bavljenja Habsburškim studijima, naravno koliko je to moguće u ovome kratkom trenutku reći. Možda će nam ovih Habsburških studij, odnosno ova knjiga biti i dalje prisutna ako se Mihael kao prevoditelj poželi nešto kratko na to referirati, tako da ako smo rekli da postoje međusobne povezanosti povijesti, tako i ovih knjiga nećemo zaboraviti sada Habsburgovce, nego se oni naravno nastavljaju ovu priču dalje preko drugih regija i preko globalne uopće perspektive. Primijetili ste, vratio sam riječ samome sebi i sada ću nešto reći o ovoj knjizi u sredini, a to je Marie-Jeanine Čalić o jugoistočnoj Europi, globalnoj historiji kao određeni prijelaz prema globalnoj povijesti 19. stoljeća. Naravno, evo, činim to zato, možda kao iznenađenje studentima, s obzirom da smo čitav semestar čitali Osterhamela, jasno vam je da bi to bilo previše da još vam govorim i na predstavljanju knjige. Ja o Osterhamelu, čisto da naravno postoji život izvan Osterhamela i neke druge knjige, da to posvjedočim na taj način, ali ću naravno očima njega možda promatrati poveznice sa ovom knjigom. Evo, ti prijelazi između regionalne prema globalnoj povijesti, evo da ostanem uz temu Habsburgovaca, čak i sama autorica kaže
na primjer, kako podijeliti regije, koje zemlje pripadaju Srednjoj Europi, koje zemlje pripadaju Jugoistočnoj Europi, da se to nekad u literaturi određivalo po kriterijima da je Srednja Europa određena Habsburškim nasljeđem, a Jugoistočna Europa određena Osmanskim nasljeđem. Iako naravno možemo itekako nabrojati zemlje koje dijele ta oba nasljeđa i u slučaju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, dakako u različitim stupnjevima. To je još jedan pokazatelj da je naravno jako teško odrediti fiksno regije i ono na što je recentna literatura željela upozoriti da su regije, naravno njihovo definiranje, poimanje najčešće historiografski, politički i drugi konstrukti i mislim svako bavljenje regijama toga mora biti svjesno. Tu su bila neka fiksna carstva, ali fluidne granice carstava koje su se stalno mijenjale, utjecale su dakako i na same regije. Što je Jugoistočna Europa za samu autoricu? Ona je to definirala na način da su to povijesne regije koje su u 20. stoljeću pripadale Jugoslaviji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Albaniji i Grčkoj. No, njezin pokušaj, postavke koje je ona željela postaviti na početku, a to su neke postavke koje dijele i drugi autori koji se pokušavaju svrstati u ovaj pristup globalne povijesti. Naravno, uvijek možemo raspravljati u kojoj mjeri im je to uspjelo ili ne, ali određene zajedničke obilježja tih knjiga o globalnoj povijesti i koje pokušavaju pružiti globalnu perspektivu određene regije ili u krajnjem slučaju određene zemlje, dijele neke sličnosti. Naime, smatra da ne možemo govoriti samo o regiji iznutra, već naravno iz globalno povijesne perspektive, ako bismo željeli nadići, kako ona to kaže, ovu nacionalnu državnu perspektivu, dakle sad govorimo samo o hrvatskoj povijesti ili nekoj drugoj povijesti, samo je to ono što nas zanima, a ovo je drugo samo neki blagi kontekst. Ono što je naravno pitanje u vezi toga je u kojoj mjeri je taj pokušaj novog pristupa, dakle globalna historija jugoistočne Europe, neki novi pogled na nju, što nam to može dati nešto novo. Prema njihovim postavkama želi se staviti fokus na razmjene sa ostatkom svijeta, drugim regijama, drugim kontinentima i tako dalje, smatrajući da njima govori u prilog to što stavljaju veći naglasak na te široke razmjene nego što to čine drugi pristupi. To znači da, kažem, Čalić, a mislim i Osterhamel, stavljaju naglasak na primjer na imperije, jer preko imperija naravno imate onda gotovo pola svijeta ili čitav svijet, fokusirati se na imperije koji su vladali jugoistočnom Europom, oni naravno nisu vezani samo uz jugoistočnu Europu, pokušati tražiti transnacionalne veze koje su nadilaze i regije i kontinente, pokušavati se fokusirati na isprepletanje između zemalja, regija i kontinenata i pokušati naravno gledati tu neku globalnu povezanost ili globalnu međupovezanost. U različitim vremenskim razdobljima ona je različitoga stupnja. U 19. stoljeću možda dobiva sve više na globalnom zamahu, da bismo u 20. stoljeću imali ono što se dogodi u jednom dijelu svijeta ima reperkusije na čitav drugi svijet, čitav drugi dio. To ne moram naravno govoriti oko ovoga rata u Ukrajini, što se može jako dobro vidjeti. To znači pokušati se fokusirati na jugoistočnoevropske intelektualce i neke ustanike u 19. stoljeću, s obzirom da je to revolucije obilježavaju 19. stoljeće i različiti nacionalni i drugi ustanci i jugoistočnu Europu. Svi su oni pod naravno jakim utjecajem globalne epohe revolucija i niko od toga se ne može iskorijeniti, izmaknuti. To znači naravno pokušati gledati na druge teme koje će dati tu globalnu međupovezanost, reći ću možda kasnije s nekim još konkretnim primjerima, dakle imperiji, intelektualci, širenje ideja kao naravno vrlo zahvalne za globalnu povijest i specifičnih znanja, dakako trgovina, migracije pa i epidemije koje su nam sada u fokusu u zadnje vrijeme, nešto što je iznimno zahvalno za pristupe transnacionalne i globalne povijesti, jer zapravo itekako umrežavaju, htjeli ne htjeli, čitav svijet.
Globalna povijest će staviti fokus na mobilne grupe, na putnike, hodočasnike, trgovce, već spomenute intelektualce, emigrante i tako dalje. Naravno i na gradove, opet se tu referiramo na Osterhamela, sve su to također poglavlja dijela njegovih knjiga, i imperiji, i gradovi. Autorica se želi fokusirati na primjer na lučke gradove i trgovačke gradove koji su također jako zahvalni za ovu globalnu međupovezanost. Evo, zanimljivo je spomenuti da ona da bi pokušala dati određenu i ujedno mikrosliku, da ne ostane samo na makrohistorijskoj slici, na globalni zamah, često i sama kaže možda nedostaje života, nedostaju možda konkretne biografije ljudi da bismo si mogli primjeriti što su te globalne međupovezanosti značile na onoj mikroperspektivi, na nekoj lokalnoj perspektivi nekoga grada. Pa tako se fokusira na primjer, Istanbul, ima čitavo poglavlje o Dubrovniku 1776. o Solunu, Plovdivu, Beogradu 1913. Bukureštu 1939. Sarajevu 1984. uzeti u jednoj godini jedan grad, jednu lokalnu situaciju na kojoj se vidi globalna međupovezanost i dakako naravno da onda globalna historija preferira i imperije i gradove i intelektualce i određene druge mobilne skupine koje su prelazile granice koje takav pristup favorizira. I sad za kraj, da dalje ne duljim, ono što sam možda rekao, mi smo uobičajali govoriti o europskoj svjetskoj povijesti kao kontekstu hrvatske povijesti. No, čini mi se da uz ovim usponom globalne historije se karte miješaju na jedan drugačiji način. Teško je sada govoriti o nekom pasivnom kontekstu. Naravno da je bez Habsburške povijesti ne možemo razumjeti hrvatsku povijest, niti jedna nacionalna povijest nije otok, nije izolirana. Naravno da to ne znači da nije bitna lokalna perspektiva, jer da bismo ocjenjivali Habsburšku monarhiju trebamo vidjeti ne sad samo što to znači iz perspektive mađarske povijesti, nego što to znači iz povijesti Hrvatske i nekih drugih zemalja, jer svaki lokalni nacionalni pogledi imaju drugačiji pogled na nešto što je transnacionalno ili što je globalno. U tom smislu to treba gledati među povezanosti, ne samo ovoga, kao što sam rekao, konteksta. Naime, globalna historija je često, kažem, i neki pristup koji stvari ne gleda samo kao odvojene kontekste, nego međusobne povezanosti. Zanimljive su knjige, evo, Patrick Boucheron je svoju poznatu knjigu uredio Globalna povijest Francuske, što znači potpuno ispričati povijest Francuske na drugačiji način nego što znači pisati nacionalnu povijest Francuske, odnose povijest Francuske koja bi bila iz perspektive, ne znam, Britanije i Francuske, Njemačke i Francuske. Pa jedna od stvari koje naravno možemo razmisliti o njoj je, na primjer, govoriti o globalnoj povijesti Hrvatske, što znači da to nismo odvojeni od globalne priče. Evropska i svjetska povijest nije naš kontekst, nego također je i hrvatska povijest. Možemo naći niz momenata, ne samo preko svjetskih ratova, nego i drugih procesa i događanja gdje koje možemo vidjeti te globalne međupovezanosti, možemo ispričati povijest Hrvatske iz perspektive globalne povijesti koja bi bila potpuno drugačija od nekih drugih sinteza. Na primjer, evo jedan primjer, mislim da sam to spominjao negdje, nikad ne bismo hrvatsku povijest vezivali uz povijest kolonijalizma, to je nešto što je dio kao svjetske povijesti i tako dalje. Međutim, bez svijesti o globalnoj povijesti ne bismo, na primjer, govorili o šećerani u Rijeci koju je osnovala Austro-Ugarska monarhija. To bi bio podatak iz neke možda gospodarske povijesti ili nečega drugoga. Ali preko te šećerane u Rijeci, ne samo da smo povezani sa Austro-Ugarskom monarhijom, što za nam je 19. stoljeće razumljivo, nego smo dakako povezani sa globalnom poviješću s obzirom da se šećer dobivao na kolonijalan način, prisilnim ili robovskim radom i tako ste i gospodarski i socijalno umreženi sa dobrim dijelom svijeta. Tek, moja je neka teza, tek bi globalnom poviješću
uočili takve perspektive i govorili o čitavom nizu pojava i procesa o kojima ne bismo govorili iz perspektive možda samo nacionalne i globalne povijesti, bez obzira kako ocjenjivali te pristupe i tako knjige. Očito je da je riječ o nečem što želi biti specifičan pristup, koji, ponavljam, želi povezivati ipak te tri razine lokalnog, odnosno nacionalnog, regionalnog i globalnog. Ali evo, možemo vidjeti kako to izgleda na primjeru ove voluminozne knjige Osterhamelove, nakon ove nešto kraće. Tako smo i stvari strukturirali, dakle svaki trenutak je ovdje brižljivo biran, dakle manja knjiga, srednja knjiga od 600 stranica, onda knjiga od 1200 stranica i naravno kako da završimo našim gostom i dragim kolegom iz Srbije. Evo, Mihajlo, izvolim. Branimire, zahvaljujem ti se na pozivu, zahvaljujem na lepim rečima. Da, kratko ću da se osvrnem samo da prokomentarišem ovu knjižicu Heinza Dietera Heimana Habsburzi. Osnovna moja namjera kada sam je preveo bila je edukacijske prirode. Naime, na srpskom, a kao i na hrvatskom jeziku ne postoji odgovarajući uvodni pregled koji bi zainteresovao čitaoca koji nužno ne studira istoriju, a boga mi oni koji studiraju. Dakle, uopšte na ovim prostorima ne postoji kultura kakva karakteriše francusku, nemačku ili englesku historiografiju, da postoje gotovo za sve moguće teme kratki uvodi. Kratki uvodi koji olakšavaju, koji naprosto studiranje čine racionalnim i smislenim. To pitanje postojanja takve propedeutičke literature je vrlo važno pitanje. Eto, ja sam pokušao da dam svoj skroman doprinos time što sam jednu knjigu, jednoj bitnoj za južnoslovenske prostore, bitnoj dinastiji, dakle, preveo, dakle, to knjiga nije sa kojom se iscrpljuju sva znanja, naprotiv, to je knjiga koja pruža prve informacije, a nakon toga, ko želi da zna više, može slobodno da krene da studira. Što se tiče ove druge knjige, dakle, imao sam namjeru sa ovom da zainteresovane čitaoce pružimo neku vrstu putokaza i prečice do ovladavanja najosnovnijim podacima. Namjera mi je, kada sam se ušao u projekat prevođenja i pronalaženja izdavača za ovu knjigu, inače nisam je sam preveo, prevodilo je nas 4 ukupno, bilo bi praktično nemoguće knjigu koja ne samo zbog njenog obima, već i zbog vrlo hermetičnog teksta u svome nemačkom originalu, što predstavlja poseban problem za prevođenje. I praktično je engleski ili sada srpski prevod nije prepričan, ali je puno ga je lakše čitati čak i za onoga ko zna dobro nemački nego da uzme nemački original. Zašto je to tako, neću sad da ulazim, ali autor koristi brojne kovanice koje nemački jezik dopušta, a za koje je vrlo teško pronaći odgovarajuće ekvivalente na drugim jezicima. Zašto, čemu prevoditi danas Osterhamelovu globalnu istoriju 19. veka? Zato što ona, uprko svome obimu, uprko svojoj ceni, svetski bestseller. On je nedugo nakon svoga nemačkog izdanja doživio više nemačkih izdanja i brzo posle toga se pojavio engleski prevod u izdanju uglednog Harvard University Pressa. Dakle, reč je nesumnjivo o vrlo važnoj knjizi. Ja sada, pre nego što kažem o tome koje su njene osnovne ideje, šta odlikuje Osterhamela, šta odlikuje, u čemu su osobenosti Osterhamelovog pristupa pisanju globalne istorije, reći ću još samo jednu stvar, a to je čemu globalna istorija? Da li je to stvar pomodarstva, da li je moderno danas da neko ko želi da bude navodno modern ili fancy, je li tako, u historiografskim krugovima, da li je nužno da koriste izraze kao što je globalna istorija, transnacionalna, ukrštena istorija, tako dalje. Ne. Naprosto svaka generacija piše istoriju nastojeći da objasni svet u kome živi. Budući da je globalizacija, propast komunizma i uporedo globalizacija svetske ekonomije, kulture od kraja 80. godina pa na ovamo predstavljala dominantan svetski proces, naravno da se u jednim određenim krugovima postavilo pitanje pokušaja da se taj proces objasni.
To je dakle predstavljalo taj društveni kontekst u kome su se naravno u najrazvijenijim historiografskim kulturama, to su prvenstveno anglo-američka i nemačka, javile uslovno rečeno nove škole u istorijskom mišljenju koje tretiraju slične stvari, ali na pomalo različit način, a to su globalna, a to su svetska, to je transnacionalna istorija, koje zapravo su vrlo slične, ali sve Branimir u tome u čemu su njihove suptilne razlike, to sada nećemo ovog puta elaborirati. Jürgen Osterhamel je čovjek, istoričar, nemački istoričar, jedan od vodećih, najuglednijih, kada je reč o ovom žanru historiografije. To je čovjek koji će ove godine napuniti 70 godina i ova knjiga ga je učinila, ona je ujedno njegov magnum opus, inače je pisao puno, međutim nesumnjivo ovo njegovo najznačajnije delo, sažetak njegovih ne višegodišnjih, nego njegovih višedecenijskih istraživanja i koje ga je učinila prema ocjenama jednog kritičara Fernanom Brodelom 21. stoljeća. Njegova karijera je obeležena radom i školovanjem u nemačkim univerzitetima, zatim studijskim boravcima na London School of Economics, na Nemačkom institutu u Londonu, zatim profesurama u Freiburgu, Ženevi, Konstancu. Osnovno područje, to što je zanimljivo, da bi on došao jednog dana do jedne ovakve sinteze, bili su potrebni odgovarajući preduslovi, a to je da je on samoinicijativno počeo ranih 70. godina da uči kineski. Naprosto to je bila njegova lična odluka koja se tada na imeni zapadno-nemačke historiografije iz koje je on ponikao, kao i ta istorijska škola, istorijske socijalne nauke, takozvana Bielefeldska škola, u čijim okvirima se on stručno, dakle profesionalno socijalizovao, je bila velikim delom etnocentrična. Drugim rečima, bila je usmerena na objašnjavanje prvenstveno traumama bogate moderne nemačke istorije. Dakle, sama zapadno-nemačka istorija nije u to doba, iako je bila vrlo moderna, progresivna, usmerena na saznavanje društvenog totaliteta, kako se tada govorilo, ona je prvenstveno bila usmerena na objašnjavanje onoga što se kolokvijalno nazivalo nemačka katastrofa. Dakle, šta je to u Nemačkoj pošlo naopako u 20. veku. Dakle, njegova je bila odluka da počne da se bavi odnosima Evrope i Kine i to je predmet njegovog habilitacionog rada, objavljenog znatno kasnije, dakle, rada koji omogućava kasnije izbor na univerzitete. Dakle, odnos Evrope i evropskog imperializma prema Kini jeste taj njegov habilitacioni rad, nakon koga je usledila blistava akademska karijera. Pored toga, Osterhamel se bavio fenomenima imperijalizma i kolonijalizma, o tome objavio takođe vredne knjige, zatim stigao je da se bavi istorijom i historiografije, posebno se bavio uticajem Maxa Webera i značajem njegove društvene teorije po istorijsku misao i naravno ono što je po čemu će nesumnjivo ostati najzapamćen, to je upravo svetska i globalna istorija. Ono što predstavlja izrazita odlike njegovog pristupa globalnoj istoriji jesu izrazita, ali zaista izrazita komparativnost, dakle komparativno istorijski pristup, zatim interdisciplinarnost i transdisciplinarnost. Svojevrsna potvrda ovoga nalazi se na stranicama knjige. Naime, on tu sintetizuje i prvenstveno i odlično poznaje niz naučnih rezultata iz istorije manje ili više srodnih disciplina, u prvom redu sociologije, ekonomije, politikologije, demografije, ali i drugih društvenih i humanističkih nauka. Konačno, takođe jedna od izrazitih osobenosti Osterhamelovog pristupa jeste izrazito visoki stepen teorijske samorefleksivnosti. Pokušat ću na 3, budući da smo i vremenski ograničeni, dakle, da odlike ovog pristupa, odnosno strukturu njegove knjige prikažem na osnovu 3 teze. Prva se tiče hronoloških okvira koje on sledio u strukturiranju ove svoje globalne istorije, druga se tiče
I treća se tiče pojedinih tema u kojima je on pružio originalna tumačenja koje se, na kojima se zasniva ovo njegovo delo. Prvo, on veliki stotinjak strana uvodnog dela svoje knjige Osterhamel posvećuje pitanju gde je mesto 19. veka u istoriji. Dakle, gde on počinje, gde se završava. Pitanje na izgled je retoričko, je li tako? Kao znamo i kada se počinje i kada se završava. Ne. Naravno, sada poznavajući praktično svu relevantnu historiografsku literaturu, on tu raspravlja o problemima, manjkavostima svih postojećih periodizacija, od marksističke, od Erika Hobsbauma pa nadalje. Kritikuje koncept dugog 19. veka, dakle ono koji odpočinje sa francuskom revolucijom, sa doba revolucije, a završava se s Prvim svjetskim ratom. Kritikuje i neke druge periodizacije koje su se međuvremeno pojavile, a koje pokušavaju hronološki da svedu 19. vek zapravo samo na ono što je u hronološkom ide od vremena evropskog imperializma pa nadalje. To je takozvano Šniclerovo stoljeće, kako je naslovio Peter Gay jednu svoju noviju knjigu. I naravno ono što on također kritikuje jeste izrazita evrocentričnost gotovo svih postojećih periodizacija 19. veka. To je problem koji se čini gotovo nerešivim. Koji bi to bili zadovoljavajući hronološki okviri da se obuhvati jedno stoljeće na globalnom nivou? I sad on nije ni malo apodiktičan, ali se on opredeljuje za jedan koncept dugog 19. veka, koji bi počinjao tamo negde sredinom 18. stoljeća, dakle 1750-ih, 60. godina. Tu sledi, otvoreno i pošteno kaže da sledi koncept jednog od najznačajnijih nemačkih historičara druge polovine 20. veka, Reinharda Kozeleka i njegov koncept takozvanog prelaznog doba Zatelzejta, a onda imajući u vidu i praktično sve kontinente i interakcije koje su između velikih evropskih sila, njihove imperialističke politike nastajali tokom kraja 19. i 20. veka, on kaže da je umesno, dakle, kao kraj ovog dugog 19. veka smestiti tamo negde da li u međuratno razdoblje, a možda čak i u sredinu 20. veka. Dakle, to bi bilo ovo Osterhamelovo 19. stoljeće bi sezalo negde od 1760. pa do 1940. godina. Zašto? On lepo kaže, na primjer, da ako uzmemo, na primjer, australijske aboriđine, njima ni 1789. ni 1774. ni 1799. godina ne znači apsolutno ništa. Svojevrsni početak s jednog stvarno novog razdoblja za australijske urođenike bi bila 1788. godina, kada su britanske vlasti iskrcale prve ove osuđenike i dovele ih tamo. Dakle, kada su prvi osuđenici stigli na tlo Australije, tada je zaista nastupila nova epoha za taj deo sveta. Kada je reč, recimo, o Africi, tamo se ništa bitno nije menjalo sve dok se nije započela podela Afrike od ranih 1880. godina. Dakle, u te globalne tokove Afrika stupa od 1880. godine. Taj period se završava sa dekolonizacijom koja je nastupila nakon Drugog svjetskog rata. Kada je reč o Latinskoj Americi, stvar je opet drugačije. Naime, krajem 19. veka, dakle, tamo bi početak 19. veka bili ovi revolucije iz 1820. godina i uspostavljanje prvih nezavisnih država, a kraj, šta bi bio kraj? Budući da je Latinska Amerika praktično bila nedodirnuta Prvim svjetskim ratom, kraj bi bila velika depresija, velika ekonomska depresija koja se protegnula kroz 30. godine. Dakle, to bi bio kraj 19. veka za Latinsku Ameriku. Sintetizujući, dakle, ove različite pristupe, nastojeći da načine jednu odgovarajući hronološki okvir, dakle, Osterhamel se opredelio za taj koncept dugog 19. veka, pri tome on, i to vredi svakako istaći ovo njegovo zapažanje, da nije opravdano 19. vek poistovetiti isključivo sa vremenom revolucije.
Odgovor na to pitanje koji onda je relativno jednostavan. Zato što su te revolucije, da li ekonomske, da li na području, na području materijalnog života, da li na području političkih ideja, da li na području političkih odnosa i političkih i društvenih odnosa, one su zahvatile samo jedan manji deo Evrope, čak ni čitavu Evropu. Dakle, u tokom 19. veka najveći deo Evrope je ostao praktično nedodirnut tim revolucionarnim preobražajima. I zato kaže, svetska revolucija, to sad citiram Osterhamela, bila je, mislim da ovaj citat zaslužuje pažnje, kaže da je svetska revolucija bila ograničena isključeno od fantazije nekolicine revolucionara. Dakle, da ona nije imala praktično nikakvog uporišta u društvenoj bazi, kako bi to marksisti rekli. Šta je, nasuprot tome, ako nije revolucija, šta je po Osterhamelu glavni proces koji ispunjava sadržajem ovako dugi 19. vek? Opet ću ga citirati. Stvaranje velikih teritorijalnih jedinica država primjenom racionališuće državne moći. Drugim rečima, primjenom državne moći koja je racionalna. To može da se kaže i drugačije. To je proces modernizacije koji sa sobom nosi izgradnju moderne države, efikasne, racionalne i brojne birokratije, vojske, školskog sistema i javnog mnjenja. Dakle, dobro, to je to. Branimir me upozorava da sam prekoračio naravno. I sada još samo da napomenem još nekoliko stvari. Osterhamel kritikuje uvrežene ocjene, argumentovano kada je reč o 19. veku. Prvo, on odbacuje tezu da je 19. vek bio vek industrializacije. Opet iz perspektive toga da je industrializacija bila ograničena na zapad. Dakle, nije 19. Najveći deo, čak i istočne i jugoistočne Evrope se industrializovao zapravo tek nakon Drugog svjetskog rata. Eto, to je jedan lep regionalni primjer i potvrda ove njegove teze. Druga stvar, kaže Osterhamel, nije tačno da je 19. vek obeležen demografskom eksplozijom. Ta demografska eksplozija bi opet obeležila zapadnu Evropu i gde su ti demografski viškovi stanovništva uglavnom iz zapadne, južne i južne Evrope. Taj problem je rešavan masovnim iseljavanjem preko Atlantika. Treća teza, također zanimljiva, jeste da 19. vek nije bio čak ni doba nacionalne države. Zašto? Zato što većina država nisu bile nacionalne države. To su bile uglavnom, kako on kaže, imperijalne države koje su u sebi, koje su po pravilu bile u nacionalnom smislu heterogene. Zatim, također je kontroverzna i njegova teza da 19. vek nije bio ni stoljeće buržoazije. On se umesno dovodi, uprkos snaženju građanstva u političkom i ekonomskom životu zapadnoevropskih društava, on to opet sa pravom upozorava da je to bio opet zapadnoevropski ili u najboljem slučaju američki fenomen. Druga stvar, građanstvo nije predstavljalo nikakav homogeni društveni sloj, već je između sebe opet od regije do regije bilo vrlo različito. Konačno, i time završavam, ono što je obeležilo po Osterhamelu 19. vek jeste proširivanje državnih granica. Dakle, to su granice koje su stalno pomerale. Pomerale su se, na primjer, kada je reč, čitava američka istorija 19. veka je istorija pomeranja granice, je li tako? Dakle, to je nešto što se pomeralo. Ako pogledamo to, uzmemo ruski primjer također. Kroz čitav 19. vek Ruska imperija, dakle, ima promenljive granice koje se stalno protežu, šire i tako dalje. I konačno, kaže Osterhamel, 19. stoljeće istovremene emancipacije različitih kategorija stanovništva, koji se odnosi na verske manjine, u jednom segmentu na žene, na različite kategorije, na različite rase i tako dalje, ali istovremeno to i stoljeće rastuće isključivosti.
Toliko o tome. Ja mislim da ova knjiga, uprkos svome obimu, jer da ne mislim ne bih se upustio u posao njenog prevođenja, zaslužuje svaku pažnju i zavreduje se posvetiti zato što je zaista nadahnjujuća i zadivljuje dubinom, ne samo nevjerovatnom erudicijom, već zadivljuje dubinom i oštroumnošću autorovih zaključaka. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepo. Bilo mi je strašno bitno da je netko drugi iz drugih usta kaže o važnosti ove knjige, a ne samo možda ja. Hvala lijepo izlagačima. Evo, kratko predstavljanje, moramo ostaviti vremena i za druge, iako smo naravno neke stvari tek dotaknuli i od kolege bi vam mogli govoriti još i mnogo više, ali evo, tek da možda identificiramo određena pitanja. Naravno, ova diskusija o ovome nestaje, to je nešto što će biti na dnevnom redu sve više kroz globalne i transnacionalne pristupe. Možda je dobra prigoda da se u njih još možda više uključimo, raspravljajući o njima. Hvala izlagačima, hvala vama na, kako bi to formulirao, na poludobrovoljnom dolasku. Čini mi se da knjiga Osterhamelova da je Dominović ima u svojoj ponudi. Ako netko razmatra da bi je možda kupio, pa mogućnost ne potpisa autora, nego nastavnika za uspomenu, to je također jedna od opcija, ali u svemu tome možemo nastaviti razgovarati neslužbeno. Evo, hvala lijepo i vidimo se, doviđenja.